Poslednji radni dan ove poslednje novembarske sedmice donosi nam događaj vredan svake pažnje. Indonežanski investitor će tada obznaniti i uzvaničiti svoju nameru da u severoistočnoj radnoj zoni izgradi fabriku. Milivoj Simić, zamenik direktora Direkcije za izgradnju opštine, najavljuje. Taj investitor je Indo-Adriatic Industry iz Beograda, u suštini ćerka firma grupe Indogrup iz Indonezije, bave se proizvodnjom supa, gotovih supa i gotovih jele špageta, tako da kupili su parcelu u toj, da kažem, lokaciji 15 deo tog, da kažem, severoistočnog industrijskog dela u Inđiji i parcela je oko 5 hektara koja je praktično rezervisana za tu njihovu proizvodnju. I za ljubav i za saradnju potrebno je dvoje. U trenutku kada je prodala zemljište Indonežanima, opština je preuzela određene obaveze koje se trudi da ispuni. Simić kaže. U cilju završetka naših obaveza koje su preuzete ugovorom, mi smo već, da kažem, pre nekih 10-15 dana krenuli sa izgradnjom, tačnije pripremnim radovima za izgradnju saobraćajnice koja će voditi do njihove parcele. Njihova parcela se u suštini nalazi u produžetku postojeće industrijske saobraćajnice koju koriste preduzeća Grundfos i IT Park, tako da tu imamo negde oko 400-450 metara nove saobraćajnice koje će ići direktno do parcele Indofooda. Po pravilu, kada se najavljuje neka nova investicija, sledi pitanje kada će početi radovi. Milivoj Simić je upoznat sa planovima indonežanskog investitora. U nekim pričama sa njima oni očekuju da će to krenuti već negde početkom sledeće godine, znači neki tamo februar mesec kada se završi period loših vremena, snega i slično, tako da i mi očekujemo da će do tada izdejstvovati sve papire i ishodovati građevinsku dozvolu i moći normalno završiti projekte i moći normalno da počnu sa izgradnjom ove nove fabrike. Završetak radova se očekuje do kraja 2014. a onda će sve popularnije instant supe i nudle iz Inđije naći svoje mesto u rafovima velikih trgovačkih lanaca, ali ne samo u Srbiji.